achang chuan TV ate menu en thinin social media ka thu chuate po in lo mu thinang ti hi karing thin ma se taka min hmu na hun in nei lo chu wang chuan keima chungchanga thudik som pakhat ila hriat lo aum takin hril cheka du ani Joe Biden hei leila hriat lo ni takin Joe Biden chungchanga thudik som pakhat Instagram laman puante chu pakhat na high school team a khel thina an team a hian wide receiver le halfback ate a om thina ni kumsang zako somruk chung khan ne lo an nei lo pani na ui German Shepherd pani aneya an ming chu cham le major ten ni pathumna kar ngai na mi tak ni in a chok thar te po lom viawa apa ne na tonga anei 67 Corvette Stingray chu ala kol rengani Alina Joe Biden a hian Violence Against Women Act ti azia chu elpha kan om lo ani he dan an siam hriat reng to tur hian mipat mei chiat na le in hnuai chiat taka kutin thlakna sexual assault and domestic violence chungchanga ngai dan lo om sa thlak turin nasa takin apui ani pangana Biden a hian Wellington atangin Washington DC chu nitin relin akal thina he hi fa te ne na inanom the na ani parupna anu puile fanu car accident an thi hnu hian Joe Biden a hi afa padam lo damdoi in khumbula sineta tan lom luani pasarina anapan lai tangin dang ok ania is le Emerson hi mipui ma a thu asoi ma in asoi thina ni pariatna kumsum ni pakwa nia US sineta than tlin ani khan thantlin to zinga no pang berte zinga mi ania constitutiona kumsum thuman ting tur ti dan om kha lom luani hian ating chi ani pakwana ama hi US history a Catholic president pani na ania John F Kennedy kha apakhat na ni somna kumriat chung White House a an thron chung khan Joe Biden le Barack Obama kha an boi thei viau massacre to pa chuan choero fak dun thei turin hun anin siam thina ni so pakhat na Joe Biden hian ice cream angai na hleya adu ber chu chocolate ne na chopula siam ani Biden a hian an open line adanga oka wangin chainom na alo thina das jo temo joint impediment sia ti tin aming lemon vo sak thina ni henat na hi tun hun thleng po hian a chawdeu chuan ala chok thina William Butler a poem is le Ralph Waldo a poem Emerson te hi a poem ngai nat ber te an nia selan to ang khan heng poem te hi mipui ma a thuwa soi ma in ain puwa chana tan alo soi ma sa thrin ani heng dang ok wanga no pangdui so tok thrin te tan hian a thei ang angin ma la chun zom zelani damdoi lam thiam te ronin ain an kol lova henat na in zia om lama pana boi pha lutuk lova a om thei chan chu anui na tha zonga a fuya joy kha kha in dan be tir su joy tu ngei ni hrengreng ro joy ti theyang ati fo thin wang ni na soi Joe Biden hi Vietnam war hun lai khan thalai si paya tang rual ania ma se chan sang draft deferments awangin sipaya atang lawani University of Delaware undergraduate zilai alani awangte anuwa Syracuse University ya law zilai ani awangte student draft deformation hi pangalai amoni medical exam classification result awangtin sipetran lo chan chu rol tharani laya asma na ne iwang ni in ayo thupuang tu spokesperson chuan asoyani hemi wang hian minority ang dewa ngai na tepo a om thrin ani anupui masa jok nila hunter nen khan kumsang zakwa sumruk paruka anin neya henupui hi amangai viawa voi khat moa mangai na atiani mase soitongin henupui le fanu hian
kumsang zakwa somsari pahni Christmas ma kar khan car accident awangin an thi sana atuar na hleya pathian hian in bum na rap thak tak mangin minron fiam ni in kangai ati hiala sineta than tinani limpo khan hei hian an hathona a nasatakin ngonga neya angai to na po amang thalei thei thin lova nathok dang te chuan engtianga rei nge adayang tin an loin choi thin ani mizo pa te po in kopui nopui pasal omlai wanga then chu darle lam sa thak angani ye anlo ti hial emni kha tun nuai ro then khatan chuan anata vak lo do ta em ti chu hriat vani su sineta than tinani po khan Washington DC a omlovin Wilmington atangin Washington DC kha nitin rally nakal thinani kan ti to kha afapa te ne na ina hunan man ho theinan kumsang zako somsari pasaria Jill Biden nen hian ani neya anupui hian master degree pahni anaya Villanova University le Westchester University atangte in University of Delaware atangin doctorate degree education a amu bokani hetinga nunakal tuang chotan don nialan nu hian kumsang zako somriat pariata khlolam natna ne ti hriata niya hemi kum hian tum ni zai surgery yani kumsani sompanga akhan achuan vor tak mai Joseph Robinette Biden chuan thuak cancer wangin athi san le a khovel hi atan chuan awawan doi thak don te reng em mase hei tuna chuan Joe Biden chu khovelin a hreta ati dikloemo pompui theilo mitam takin an nei ome mase a harsana paltang ero mipui tam takin an hrelo anima na Mr. Biden what's that word he 11 grade chawani ilaya a classmate ma a annani na ko nom na dana ni US President Thar Joe Biden and Trump policy tran khati topin aminga sign nan US President somli parukna tan January ni somni san hi somni pakhat khan Joe Biden chu lak lu fel ani ta a hemi hnuwa US President Thar Joe Biden le anupui baka achung te chon White House an lu zui nga na ni Joe Biden President atana lak lu ani hnu White House office alu hnuwa President kal chuak ta Donald Trump ki policies tran khat te chu a thiat chut nga la ni President Biden chuan anamasa hian executive order sompanga chu aminga sign nan nga la coronavirus crisis a malak na ti chakle ti mason na turatan federal response po ati fel ngal bokani President Biden hian anamasa tho jinga hian Trump administration stance on climate change and immigration chu alet ling zongin athak dang lam ti top ngal bok ti chon Trump years chungin unity chu ti boina oma asawin so butani ti in American zong te president ni chu atiama ama do zonga vote thak tu zong te tan po ani thu soilang bok President Biden chuan nungama thilkal to de chu theingilin America tan malam thira trangho torin mipui te soma democracy ha chuan engkim ane thaya chumi mang chuan nena kan chang thayani ti in lungruan na tha le thoho na tha nen keipe nang u democracy hi a hlutak zeta he a hlut na hi kan ngai tu anuna kan zirnon le atola January ni ruk sani somni pakhata kibatola thil thengkha Donald Trump election chongchanga thu dik tok lo a soi wanga theng ania mase I soi zui to lawang u iti to pang u remna le muanna thil ti thena thakin hun I mang to zo kang u ti in President Biden chuan soini inaugural function security khau tak noya naya hian Kamala Harris po President lak lu rual hian US Vice President tan lak lu ani ngal bokani